I šta se dešava ljudi, Gamer Srbije ovdje i dobrodošli u četvrtu noć, 5 noći Fredevo i krećimo. Zašto ovoliko treba dugo da se čita? To me zanima. Možda i umremo ovu noć. Vidjet ćemo. Hey there, Night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Factory Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronic side if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night. Hajde, laku noć. Dobro, to su... Dobro, to je Fred. Joj. Dobro, ja sam tamo ni počela da štucam. Koji sam ja noob. Dobra, malo. I sad je fora što ne štucam više. To je toliko teška igrica. Znao sam da ću ono normalno, ali ovaj put se ne dajem. Ovog puta se neću dati, da mi toliko lako ubiju. I... Da, želim da vam kažem da duže vreme neće izaći snimci, pošto... Ne mogu sad da pričam o problemima, ali neće duže izaći, to je najvažnije. To me je strah, moj opet, Foxy mi 1000 puta ubio. Zato ja najviše mrzim Foxy ovdje. I čeka otišla. 4-5. Dakle, pa Mangle tu. Nemoj mi ti hajkat te zalepim. To je ekstra napravljeno. Ne zanima samo... Moj se pojavi opet Foxy. A da im ostali da li su tu. To su svi već 1 sat. Ali Mangle... Spreman je dođe u ovo. Sranje. Evo, imate razne sem. 2, 3, 4, 5. Ja dobro, to je Mangle. Stari modeli, tu su svi. Novi tu svi. I Chiku mogu ovako da vidim. Dobro, to je. Toliko sam! Uplašio me. Dobro, sad ću stalno da pazim na njega. Problem je, izgubio sam brzinu, to je fora. Spremni smo.
Nećemo nigdje gledamo, znači gledamo samo ispred. A imate što kad umrete ovu istu noć više ne dobijete pozivi od onoga. Od onog lika. Dobro, čom, znam da. Znači, 2 puta me je Foxy ubio. Se nadam mogu. Pa meni da se uvijek čuje. Možda treba se razmišljati, ne smije da se odaje. Znači, jedini je sad koji su započeli da me napadaju. Znam i ovije. Znači, za počinje me jure ovaj Mangle i Foxy. Gdje je Mangle? Lele, balonče. Ovaj, gdje se pomerilo nego. Izgubio sam Mangle. Dobro, znači Mangle je tu. A baš je šteta, ja sam ovaj drugi deo želeo baš... Šta to je? Ne mogu sam ne. Ej, gdje je nestao ovaj? To je bilo blizu. Uvijek me Bonnie uplaši. Ja sad ne znam šta da mislim. Moram da mi smo ubili natrag. Dobro, kako se radi? Mangle ne znam gdje. Dobro, ne znam. I odakle se po ovom stvori to? Naprimjer, odavde da dođe do toga. To me baš zanima. Znači, stari su se pomerili. I naravno, muva se odmah u ovoj jedan. Kako je Scott napravio ovako dobru igricu? Ja znam engine koji koristi, ali ne bi to bilo to. Mislim da nije dovoljno vrlo. I čeka se malo, dobro. Pogrušao sam se, to moram da priznam. A problem je zato što oni odmah ulaze, a ne treba da osvetliš ovako ovdje da ih vidiš. Nego oni odmah se stvori ispred vas. Ko se sad pomogla? Znači, stara čika i stari ovaj. Bonnie. 1, 2, 3, 4, 5. Neka ne vadim ništa. Brzo. I sad je tu čeka, da. Ne. Dobro. Vratio sam se u formu. Čeka tako nekako izgleda bez ruka, nisu ga trebaju. Kao da nešto pije. Fred je mnogo strašan, najveći odavde. Pa sad neki... Ja, opet mi morate da dolazite. Pa dobro, ja mislim da je bolje nego najbolje ovdje.
A da preživimo ovo što postojeći. Nekad se možda. Evo, zasubem oko. Ne, ja spremno da sam u ovakvom mjestu, ja bi bolje isključio ovo. Sve. Opalio bi negdje drugdje. I sad čekaj da. Ne, mango. Sad dobro, mango sad. Skupo je sve naobasne. Opasna. Znači, možda sam 3 puta. Dobro, to bih. Nema priča. I uspjet ćemo preživjeti ovo noć. Ko je pa sad? Čekaj bre. Moraš ovo vedeti. Freddy, pogledaj koliki je, brate, on. 3, 4, 5, i pogledaj sad su na tom. Znaš koliko ima do kraja? Brate, koliko sam već izbjegao? Nemam pojma. Če se... Dan. Jeee, ura, preživjela vunja. Idemo, ajde, prevrtajte stalovi. Vrnova se kući. Ono što najsrećničko mislim. Kada neki kažu da je marioneta bila i u prvoj igrici. I ovo mislim da je posljednja vizija. Da, posljednja vizija. Jednostavno ne shvatam zašto svi bulju Freddy. It's me. Opet it's me. 5. noć. Idemo. Ajde, ako sad umremo barem 2 puta, onda ništa. Ja to prihvatam. Zebano je. Evo već svi vas da pitam, znači šta biste vi uradili da biste, kada biste bili u ovom mjestu? Hey, good job, Da. 95. Hey, keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move into the day shift. This was just the case available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Red Bear's Family Diner or something like that. It's closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. So just get through one more night. Hang in there. Good night. Mislim da mi nisi ništa skoro pomoglo od ovdje. No spremno. Ne idem ti prije, znači Foxy opet. Jao bože. A stvarno sam želio da vidim da li se ovi roboti u stvari stvarno pomeraju, a ne se kamera sjebe na svaki put kad oni reše. Okej. Neka li se njime to će. Može bregovedo jedno. Mrzim te. Mrzim te.
Sporo. Nije! Brate, kako dospet... I ko je došao tu? Dobro, Fred je došao. Dobro, znači spasio sam si od balona i ovo. Tu je novi Fred. Wow. Cijela porodica. A nije fair, ako sad umrem. Znam koliko. Uvijek se plašim, nikad ne znam tačno da li sam uspio da preživim ili šta već. Ako preživim i 5. noći, onda sam stvarno car. Ali igrica mi se jako dopada. Dobro, čeka dolazi. Kude se po najbolj? Ok, man. Dobro, se meni. Ali čeka je došla njegova vijest. Pa kako li stanete toliki debeli u ovoj ovdje sitnoj? Dobro, Mango. Sam mislim da smo posjećali. Jeste. A nekako mi dolazi ovdje. Ao, čika opet zamenju. Ja ovako... Foxy. Aaaa! Nisam znao. Dobro, ajde ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Preživjeli smo 4. noć i 5. i 6. i 7. noć. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!